आजादी का अमृत महोत्सव थांखिनि गेजेरजों नखर नखर हारिमायारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिखौ नोजोर लाखिनानै बीजेपी आरो यूपीपीएल जथायै मटर साइकेल लानानै हानजा सुरदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाङालिपारा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम 77थि बोसोर भारत उदांस्रिनि सानखौ फालिनो थाखाय आजादी का अमृत महोत्सव थांखिनि गेजेरजों नखर नखर हारिमायारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिखौ नोजोर लाखिनानै 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गामिफोराव मटर साइकेल लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आरो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसीएलए बीटीआरनि ईएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे बीजेपी आरो यूपीपीएलनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै सुक्लाय सेरफां आंनि समस्तियाव बीजेपी आरो यूपीपीएल मोन्नैबो दोलोनि कार्यकर्ताखौ लानानै जोङो बाइक रेलि खालामनो सानदों आरो बे बाइक रेलि खालामनायनि थांखियानो जादों आजादी का अमृत महोत्सव। बे मोनसे नरेन्द्र मोदीनि मोनसे सिमां। दिनै एबार 75 बोसोर जेब्ला दा माबाया जाबाय जे जोंनि उदांस्रि जानायखाय भारतआ जों बयबो माने बिराद फुरथि एबारनि बे 75 बोसोरनि जे बोसोर जोबनाय बे माबा बोसोरनि जे आजादी का अमृत महोत्सवखौ माने फालिदों बयबो आरो हिसाबै जों सुक्लाय सेरफाङावबो जोङो जाहाथे आजादी का अमृत महोत्सवनि लोब्बा लाखिनानै जे न' जे तिरंगा माने फिरफिला बिरहोनाय नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीनि बे सिमां, बे सिमाङा जाहाथे जाफुङो बयबो न'खराव जाहाथे फिरफिलाखौ बिरहोयो। जों बिनि थांखि लानानै जोङो दिनैहाय हजागता मोनसे रायजोनिसिम लांनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। आसा खालामदों आङो सासे सुक्लाय सेरफांनि एमसीएलए हिसाबै आरो बीटीआरनि ईएम हिसाबै नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीनि जे सिमां बयबो राष्ट्रीय पताकाखौ जोङो न'आव बिरहोनो सानदोंब्लाबो जोङो सिगाङाव बिरहोनो हायामोन। दा गाइडलाइन मोनसे बानायदों जोङो 13 तारिख आरो 14 तारिखनि गेजेराव जोङो 15 तारिखनि गेजेराव जोङो बयबो न'खराव फिरफिलाखौ बिरहोनो हायो। दा बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाहाथे बयबो न'खराव जाहाथे जोंनि राष्ट्रीय पताका फिरफिलाखौ जाहाथे बिरहोयो बेखौ आङो खावलायदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिया बेनो जोङो यूपीपीएल आरो बीजेपी जों एकता जयैनो 400नि बारा 500नि खाथियाव जोंनि बे दिनै बाइक रेलिया जागोन। बिराद गोजोनदों यूपीपीएलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो बीजेपीनि जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना जों जेरैहाय माने बे हाबाफारियाव लेंहरदों बिदिनो लैहोर फैनानै बे बाइक रेलियाव अंशग्रहण खालामदों। थैंक इउ। আজি আমি তামুলপুর জিলার অন্তর্গত সুক্লাই সেরফাং আমার সমষ্টি বিটিআর সমষ্টিত বিজেপি ইউপিপিএল একেলগে ভাৰতৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেটো স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানৰ জ্যেষ্ঠ আমাৰ বিশ্ব নেতা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধ মৰ্মে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ হৈছে। এই হিচাপে আমি একতাৰ প্ৰতীক হিচাপে বিজেপি ইউপিপিএল সুক্লাই সেৰফাঙত আমি একেলগে এখন বিশাল বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ কণ্টেক্ট পিছতে বাইক ৰেলীখন আৰম্ভ কৰিব হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে এই চেগত মই আমাৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মই আমাৰ অঞ্চলৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো আজিৰ এই চেগতে মই আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ মই শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসমবাসীক আমি তামুলপুৰবাসী হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ বৃহত্তম তামুলপুৰ অঞ্চলৰ পৰা সুক্লাই সেৰফাং অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো সময়তে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে আমি নিজক উৎসৰ্গা কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়াই বিচাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নেতাবিলাক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই আমি ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে তামুলপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ব্যক্তি সদায় সাজু আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰতীক হিচাপে আজি আমি বাইক ৰেলী ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউপিপিএল দলে এই কাৰ্যসূচীটো
আমি মেনেজ কৰিছোঁ। বাকী স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকে, নিজকে দেশভক্ত বুলি ভবা প্ৰত্যেকজন নাগৰিক আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজে বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ বাবে আমি তামোলপুৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা UPPL সমূহ কাৰ্যকৰ্তাই সমূহ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তথা এই স্বাধীনতাৰ ৭৫ বৰ্ষ পূৰ্তিত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ তামোলপুৰবাসী ৰাইজক, সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আৰু সমূহ ভাৰতবাসী ৰাইজক আমি ইয়াৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।